Kei te whakanui te matatini I tōna huritau 21, māroto mai I te whakaaro kia kimihia ake e rātou etahi huarahi e kaurera ake ai te haka ki taumata kē ki roto o Aotearoa nei me ngā whenua o Tarawāhi. Kei te whakahouhia ake te āhua o te matatini, kei te hiahia rātou ki te whakatipu me te poipoi I ngā toa haka o Apopo. Anei rā a Anzac Pigia. He tohu hou, engari rite tonu te kaupapa. We're more than just a festival, we're a range of other things. And when we come of age, we have to rethink what we're trying to do. Kei te tino titiro te matatini ki te whakatairanga I te kapa haka ki Aotearoa nei ki te ao whānui hoki. We talk about the international opportunity because we are now getting invited to several events overseas. Te mahi a te matatini he whakawhānui atu tēnā I roto I o tātou rohe, I roto o Aotearoa nei. Tuhene atu rā tēnā ki te ao. Ko te whakapakari hoki I te taha whakaari te whai. Tēnā āhuatanga e kai ngākau ki te ao Māori, kai ngākau no hoki ki te ao Pākehā. One of our invitations overseas this year is we've got an opportunity to resurrect that type of genre to promote kapa haka. Ko te whakawhanake I ngā tāne rore me ngā hine rehia mo Apopo, te tihi atu kaupapa nui. Te hiki te wairua o te hunga tamariki, kai ngākau ki te haka, engari tāpiri atu I tērā, kai ngākau ki te reo. We look at how we support the primary and secondary school national competition through funding and through other opportunities with some of the systems that we may have that they may want to use. Ko te mea nui kē I tēnei wā, ko ngā whakataetai haka arohe, ko te tuatahi, hei te tahi o Pepuere. Anzac Pigia, te karere.